Šta se desilo? Samo sam osjetila kao da sam imala panični napad, ruce mi su zdravije. Su spava? Da? To su pratioci iz Makedonije. Oni žive u Englesku. Kako su ušli u taj stan, lekari kažu da je epilepsija. Mora da poštujete vaše dijagnoze lekara. Ali ima neke stvari što ne može niko da objasni. Posle ove terapije neće biti epilepsije, vidjet ćete kad budete otišli kod lekara da će brzo da vam zaustavi dijagnozu, to samo može lekari. A i nešto da shvatite. Nije samo Makedonija, mnoge zemlje su napadnute negativnim energijama i ljudi, nije bitno koje vere. Ali ću doći, Makedonija, Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora. Svugdje gdje bude potrebna pomoć, doći ću da vam pomognem. Neka vas Bog čuva i blagoslovi i da će Bog da bude sve nadalje dobro.